Priželjkujete li dobro obrazovanje koje će vas otisnuti u svijet korporacija, uspješnih tvrtki, vinuti u menadžerske vode? Upišite Zagrebačku školu ekonomije i menadžmenta. Znanja suvremenog svijeta biznisa dostupna su i vama jer Zagrebačka banka surađuje s tom uglednom školom nudeći povoljne kredite za školarinu. Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta zadovoljna je jer je sa hrvatskim bankama, a tu posebno izdvajam Zagrebačku banku, uspjela razviti model dugoročnog kreditiranja studentskih školarina. Naši studenti imaju priliku uz studij u Zagrebu semestar ili dva provesti na nekom od više od 80 naših partnerskih sveučilišta širom svijeta. Rok korištenja zabinih kredita za školarinu jednak je roku trajanja studija, a počinje se vraćati tek po završetku studija. Čak se i naknada za iskorištena sredstva isplaćuje iz kredita, tako da za vrijeme studiranja nema izdataka. Po završetku studija moguće poček otplate još godinu dana. Rok otplate kredita je do 10 godina, odobrava se bez instrumenata osiguranja, uz kreditnu sposobnost ili uz sudužništvo. Iskoristite priliku. Vrata Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta su vam otvorena, a sljedeća su vrata ona koja vode u biznis.